Jedna od najvažnijih novih manifestacija pokrenuta upravo od zaposlenih u turističkoj organizaciji i ova Rimska noć koja nam donosi, rekao bih, dio te prekrasne slagalice istorijske Risna. Ja sam prvi put na Rimskoj noći. Ono što je najdraže nam od svega, upravo je interesantno našim najmlađim gostima. Mi nisam prvi put na Rimskoj noći, nego sam drugi put. Prvo i osnovno smatram da je jako bitno za najmlađe naraštaje, osim što im je zanimljivo, mislim da je ovo jako dobro edukativnog karaktera. Prvi put sam ovdje, baš se lijepo provodim i trenutno bojam jer ja volim da bojam. Tu ćemo imati razne aktivnosti od improvizacije rimskog odjevanja, izrade rimskih frizura, vuča konopa, skakanje u vreću, ubacivanje amfora. Najzanimljivije će mi biti ono kad budu na kraju mahali sa vatrama. Zanimljivo mi je i prvi put sam na Rimskoj noći, prvi put sam. Nisam siguran da li smo od početka, ali ovdje smo već 5 godina sigurno. Prekrasni domaćini, prekrasni ljudi, Teo Kotor, nemam riječi. Znači jedna od definitivno highlight ljeta. Risan je jako pogodan za ovu manifestaciju iz razloga što prvo Rimljani su vladali Bokom više od 5 vjekova, a drugo što imamo materijalne ostatke koji su danas jako valorizovani, odnosno rimski mozaici u Risnu, odnosno rimska vila urbana sa kraja drugog, početka 3. vijeka, koja je i danas dostupna za razgledanje, koja je u jako dobrom stanju. Turistička organizacija je gazdovala dugo tim lokalitetom do 2019. godine i ono što bih istakla jeste da je rimska vila, odnosno predstava Boga sna Hipnosa kao mozaika u njoj zaista unikatna u svijetu. To je mozaik Boga sna koji je jedinstven, prikazan kao krilati mladić u poluležećem položaju koji simbolizuje odlazak u san i negdje jedini je rađen u boji od ostalih mozaičkih podova koji su u crno-bijeloj tehnici i koji prezentuju kako floralne, tako i geometrijske oblike. A što se tiče manifestacije, rekao bih da gotovo nema ni jednog mjesta u Kotorskoj opštini u kojoj se ne dešava nešto. Da li opet, kažem, se radi o tradicionalno nekoj fešti, nečemu novom što smo pokrenuli mi ili predstavnici mjesnih zajednica. Imamo zaista mnogo kreativnih ljudi na ovim prostorima i, kažem, Risan nam je izuzetno važan jer on je centar za ovaj dio obale gdje želimo negdje da oni koji borave u Perastu, Risnu, Morinju, Kostanjici, u svim ovim mjestima s ove strane, da što manje dolaze do grada, da imaju sve ono što im je interesantno na kraju krajeva i u Risnu. I evo sad već mogu da najavim da ćemo, nadam se, već od sljedeće godine imati jedan jako interesantan prostor u Stolivu, prostor gdje će biti nekoliko sportskih terena, gdje će biti jedan veliki parking i jedan veliki prostor koji ćemo moći da koristimo također za neke koncerte i neke fešte, tako da ćemo i dobar dio manifestacija izmjestiti i na tu stranu zaliva, tako da ćemo pokriti, rekao bih, cijelu opštinu sa dešavanjima.